Bor Kapatisi TV. Kabul, ka machine ka balas snacker pang ka ba kamskem, kamstet, kamklan, bat baduna bam umpnya. Kasing BJP ke penyeng kerteng shispa iwengon hak election ha Bihar ka Pynshong benno hado kha Ngut ki MLA jongka bat hak jaka jongki lepinya khunno de kertong ki bedang thamai ki MLA ki blasha Pynshong benno ki kinthop yu MLA ubla job hado sausin kinthi Ugyanendra Kumar Gyanu MLA ba job arsin kinthi UCN Gupta bat ki weipan Kajing Pynshong no yakini kadai namar ba BJP kadang kuat ban ailat iki bedang kham samla ban mi beli haga jaka jongki kadang makiru kinyo yakalat ban syakri yaki pat ba haki jing dorbar ke ba arspa sa pulangut ki MLA kiliang sencha jong ke NDA kadon chispa ru prangut ki MLA bikin top yak BJP ke badon prapusangut ka JDU sa prangut ka HMS sangut bat arngut ki MLA klamseng Kaliang persyapan kedon cispak langut ki MLA bikin thop ya ka RJD nyu puwengot ka Kongres ka Ngut ka CPI ML kat wengot ka CPI M arngot bat ka CPI arngot kat ba arngot ki MLA ka tau MLA ki AIMIM baru MLA klemseng kimdon shikono kaliang ru Kajing thep vote hakan ni assembly election ha Bihar kan long hakan riu bat kat witrik unai wing arajar alpusan bat ka tarik banyo vote pan kan dei hakat sautrik unai wing arajar alpusan Kaliang sencha jong ke NDA Kaliapen bed banyasam constituency hakan ke election hag bakin om yakun persya iwe hindre kini kersyal markaliang kanang bakin yo banwan pai biang hakabor senchar hakan ke jinga pen bed ha ke NDA ka BJP bat ke JDU ke yakun marchispa iwe teli ki constituency ke LJP ke yakun arpukandaingot kat ba ke RLM bat ke HAM pan kan yakun marndrutli ki constituency Pin riu spa ya kak tien la jong pin dam kam ya kabakan kiyo kak tien khasi kak tien la jong ai kan roi kan pa balai phi ong gate habangi don la ka jong ka kentien khasi kerdop lani phalor beli lani khang ya ka tu ka phalor ni ju ya ong Saka weipan, kakten kasi kam juong banya kiw yaw up, hinrengi kiw yaw tip. Tudayakan mau kendit ho. Lapan mi da kapati CTV, nakabenta ka jingmentoy upat ba.